باب 5 فصل 11 درس 4 كمنهاج المسلم. المادة السابعة ويندان بجيد إتبرنه في بيان نيوتن في بانغاندي ما من يقتل أن ورثه حدا فيد. ألف المرتد أو المرتد. أولا تعريف أن نقول يكون المرتد مرتد هو من ترك كون أكتب دين الإسلام دين الإسلام كان إلى دين آخر دين كان نصرانية والنصارى يعقل أو اليهودية مع اليهود ينكو يعقل مثلا أو إلى غير دين ما ويكوينا دين كالملحدين ونبعدو أونيبه والشيوعيين يبعدو مرتبه وهو توقعن كو عاقل كو مرة كل أفيتا مختارا كو سبيل غير مكرهين هنا أفرسان. ثانيا حكمه نياور من حكم المرتد نياور مرتد أن يدعى كون نودته إلى العودة فاد يرتقل إلى الإسلام إسلام 3 أيام من فضل كتير مقوم بين كيد وجهه ويشدد عليه وتيدنا وستنا نمط في ذلك يرتقون فإن هذا سو أركب إلى الإسلام فإسلام هري الله جارامكم مثالا وإلا سوناد قتل قوارده بالسيف كاف حدا هيد كقول صلى الله عليه وسلم من بدل كلوة دينه فقتلوه كيوم ورم وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل تغتا دم امرئ مسلم يجن بجلده الا بيد ثلاث سونا غوتل بيجتاتي فاستيب الزاني جنب بسيزيني والنفس بالنفس وونكي سواري وونكي والتارك لديني اكتب دين منكا المفارق للجماعة سيرت جماعة جلده. ثالثا حكمه نياور مكن بعد القتل باو ورام إذا قتل سوارا مع المرتد مرتد فلا يغسل ولا تتاك ولا يصلى عليه أيولتاك ولا يدفن وسرتاك في مقابر المسلمين برد جلده ولا يرس أرونتاك وما ترك كلك أكس من مال مرد جاودي يكون كيون فيئا فيء للمسلمين ونند جلده يصرف من فينانسي سندتي في المصالح المؤرجي العامة هو بكدين للأمة ونند مفتدين كان لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال لرسول ما كنا صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم جل كافر ونتا جل على المسلم الكافر وناجل كافر ونتا كافر. وقد أجمع المسلمون قم بجل بين هوت دري على ما ذكرناه إدوك وكجنت دندو من أحكام المرتد من مرد إنيا والمرتقون هذه دندو. رابعا ما يكفر konko hoɓɓitete itte konko heferɗinta ka neɗɗo min al aqwal immorde konngudi walla itiqadi e fiɓandeji kullu man sababa allah taala kala yedduɗo allah o sababa rasulan ma yeddi nelaɗo min rusuli immorde nelaɓe allah ɓen o malakan ma yeddi nelaɗo min malaikati immorde e malaikaɓe allah ɓen alayhimussalam faqad kafarara e gumɗi o heferɗi saabu hoyre nde hoyni nde goɗɗo ɓeeɗo allahu akbar. wa kullu man ankara kala kadi yedduɗo rububiyati man ankara kala ɗo rububiyyata jeegol ngol awil uluhiyyata llahi ma rewegol allah taala to ɗon aw risalata rasulin ma nelal nelaɗo o nelaɗo ngol mursalin murde nelaɗɗen aw zama ma o fini anna nabiyan wonde annabajo goo no woodi bada khatimin nabiyina ɓaawo timmode annabaɓen ɗum woni sayyidina ko ho men muhammadu sallah sallam sabu ɗum ɗon kadi fakata kafarare on o kadi yeddi. wa kullu man jahada e kala kadi yedduɗo faridatan farilla min fara'idi shar'i immorde fariyaji sharia islam aljami hawtidiraɗin alayha e hoye mum ka salati wona julde awi zakati awi siyami awi hajji aw birril walidaini ma ɗiggal ngol nayne baba awi jihadi ma haɓugol jihadi masalan faqat kafara reygol ɗi on ɗon kadi yeddi. wa kullu man istabaha e kala daginɗo muharraman ko harmi mujuma anno fottana ala taharimihi e dow harmegol muɗum maaluman harayno anda bi darurati ka lorra من الشرع مرد الشريعة كالزنا ونزنا دايري داجني زنا أو شرب الخمر ما يرقل بين أو سرقة ما ويكا وقتل النفس ما ورقل وونكي أو سير ما بلا يقال مثلا مثال فقد كفر عليكم يقولون كاليدي. وكل من جهد كلا يدد سورة في مرة وكركت من كتاب الله تعالى أو آية ما آية كتب من مرد القرآن أو حرفا ما حيث حرف بوت يد أرى فقد كفر بول يدي. وكل من جهد كلا يدل صفة غوت من صفات الله تعالى يمد صفات الذي كوني ولا لا تقول محيا كور عالما أن سميعا وبصيرا يو رحيما يمتات ويد غوت الإندو ينام وني فقد كفر كريون دي يدي. وكل من أجر كلا فينين استخفافا فويكين تنقل بالدين كدين في فرائد فريلا جدين كأصونا لما صنع جدين دين
aw tahakkama bidalika ma o hunci ɗum o ñorti o yeebi awi takarawo ma o yawiti aw rama bil mushafi ma o tawi pas o feri ɗeri alqur'ana ɗin fi asirin e nder soɓe aw dasahu ma o yaaɓiri ɗum mbiɗa jili koyɗe makko ɗe ihanatallahu harana faljere o warri hara ko tewagol pas hoyno alqur'ana wahtiqaran e ka yawitagol mum faqad kafara haray holli oɗo kadi yeddi yo allahu en dandu e wa kullu man yitaqaday kala fiɓuɗo an la basa wonde immital ala aw an la adaba ma lette ala wala naima nema ala yawmal qiyamati aw anna al adaba ma wonde lette ɗe wannayima e nema on ma'ana wiyani ko ɗi ma'ana wona tigui tigui faqad pet koye ma'ana tun ɗum wonata haray oɗo kadi faqad kafara wa kullu man qala e kala wiɗo inna al awliya no waliya ɓen afdal hiɓe ɓuuri moƴƴude min al anbiya'i aw anna al ibadata ma wonde no dewal ngal tasɓuto ingal fukko an ba'dil awliya e ga yoga e waliya ɓen ɓe kamɓe ɓe moƴƴi ha hande kadi kamɓe ngal dewal ɗo waɗɗaki ɓe haray on ɗon kadi faqad kafara wa adillatu haada kullihi dalil men e ɗiɗo fof jurgol wonde ɓeɗo yeddi al ijma'u ko fottanegol al amul muslimina dendanangal huɓitande julɓe ɓen no fotti ɗum ɗo ba'da qawlillahi e ɓawdalal Allah ta'ala qul yeetoɓe abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum la tastahzi'una hiɗen jalkita la ta'tadiru ton gantino kad kafartum ba'da imanikum fena hadil aya ande oɗo aya dallatun ko dalil dindinɗo ala kulli man azhara wonde kala feññiɗo istihza'an billahi jalkutugol Allah aw sifati ma sifaji makko ɗin aw shari'ati ma shari'aji makko ɗin aw rasuli ma nela makko ɗin faqad kafara e gomɗo yeddi tamaman khamisan jawabun ɗum hukumu ko ñawre man kafara kala yedduɗo bi sababi ma dukira saabu koko jantaɗo hukumu ñawre man kafara on yedduɗo bi sababi e sababu ma taqaddama ko ardi ɗo dekruhu jantagol ɗum annahu wonde on istatabu ko yo tuubina salasan balɗe tati fa in taba si o tuubi alhamdulillah min qawli e konnguɗi makko ɗin aw mu'u taqadihi ma o iwa e ko fiɓi kon fa illa so wona ɗum so rekilali ɓuttila haddan ko yo ware hidde hukumu ñawre makko ne mbaɗa mawti ɓawo maayi hukumul murtad kono ñawre murtuɗo mo sali on wonde hino murti wastasna hino ittintini tun ahlul ilmi jomiraɓe gande ɓen wo man sabballah on yennuɗo Allah ta'ala aw rasulahu fa inna ware kanko yuɓtal koye ware fil hal ɗon e ɗon wona yo tuubina woɓɓe goo jomiraɓe gande hino ittintini wala tokbal jiwo jaɓatake tawbatu tuubuɓe e oɗo wa ba'da ahlil ilmi yoga jomiraɓe gande ɓen yarayi e nele annahu oɗo kadi so tabu ko yo tuubine wa tawbatu tuubuɓe makkon tokbal hino jaɓe ɓawti ɗum fa yashhadu o seedita la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa yastaghfirullah o tuuba o rutto ka Allah ta'ala to ɗon o insino wa tuuba ilay o tuuba o rutto ka makko are ko ɗum ɗo ɓuuri jaɓinade par ce que bakkatu mo tuubatake ala tanbihun findingol man qala kala wiwɗo kalimatal kufra konngol kefiranka ko mukran hara o force tata darben ele biyede aw tahdidin ma kambanede fogal buta ɓernde makko nde mutma'innun no heewite bil iman fala shay alay hunde fawakimo mara kafara mara bakkatu li qawli ta'ala illa man ukriha sonara kon forçaɗo o kalbuta ɓernde makko nde mutma'innun bil iman walakin sukoni man shara kala tawiɗo par ce que yaññani bil kufri kefiranka ko ngon saddanan ɓernde makko nde haray on ɗon ɗo mari bakkatu no suratu nahal ba on azindiku ko wiyete kon zindiku awalan tarifu ko andingol en koni ɗum azindiku huwa ɗum huwa koni on man yuzhiru l islam kon feññinɗo islam o yukfil kufra suuɗi kefirankaku ngu kono oɗo no feƴƴi naafiɗijo seeɗa en faami kaman yukadibu won on finnuɗo bil baasi ummi tangal aw yunkiru ma o yeddiri salata nabiyina nelal nelaɗo meɗen muhammadin sallallah sallama aw la yuminu ma taw gomɗina bil qur'an annahu wonde alqur'ana kalamullahi taala ko daalol Allah wala satiu ta o wawata noon an yejjahara bi dalika ndo feññinta ɗum o yusarriha bihi mande o wowlata ɗum o laɓɓina li hawfi saabu hulugol makko julɓe ɓen taw waɗumo goɗɗum aw daa fima saabu lu'ugol makko oɗo kadi ko wiyete azindiku faami saniyan hukumu ñawre o nde hukumu zindiku ñawre zindiku yankejo annahu o mata usira alayhi tuma kala ƴellita e hoore makko ɗum ɗo humpita o ori fat anda haalu alhaali makko ɓuttila ko yowre haddan hiddi par ce que ko kefere noon haqiqa tan o qila wiyama so taaba koyo tuubine o wasano ko ɗum ɓuuri laɓede wawla ko ɗum kadi ɓuuri hanude hen taaba so tuubi aw illa sona ɗum ɓuttila o ware hukumu ñawre makko nde mbaɗa mawti ɓawa maayi hukumul murtad ko ñawre murtuɗo fi sayri ahkami e dendo nangal ñawji makko ɗen
lootetake wattake ka sange juuletake surratake e ɓerɗe julɓe ɓen min nan noon kanko la yugassal wala yusalla alayhi. jawab jim kan afat assahiru ndurejo awalan taarifu andingol en assahiru ndurejo man yataata sira kon waɗo ndureyagal ngal wa yamalu bihi o gollitira ngal. saniyan hukmuhu ñawre mum nden hukmu sahiri ñawre ndurejo annahu kanko yunzaru ko nettinanteɗo fi amali e golle makko ɗen fa in kana silatike ma yati kon addude min al amal immorde e golleji aw ma yaquluhu ma konko woni wowlude min al aqwal immorde e konguɗi yukaffiru bihi e hino heferɗi saabu muɗum fa inna wara on ɗon kadi yuɓɓutal ko yo ware li kawli sallah sallam saabu mako nelaɗo haddu sayri haddi mbilejo darbatun bisayd ko soppirgol mo kaafa. en kana silatike no ma yafalu kono gollude kon aw yaqulu ma kon wolde kon laysa fi ala e mum ma yukaffiru bi ko watama wadde kefere fanare on ɗo yo azar ko yo ñaɗane westitabo tuubine fa in taba so tuubi awa wa illa sona ɗum gutila ko yo ware yanno saabu kanko yahlu o weddodike min fiilin immorde golle a gollema kongude ma yukaffiru bihi ko wawatamo heferɗinde li umumi saabu huɓotogol qawlillahi taala wama yuallimani ɓen malaikaɓe ɗiɗo no wiye lamɓe ɗiɗo no wiye malaikaɓe ɗiɗo tafsir ji ɗin yewtireji ɗin no ɗuuɗi ɗon on nodday ka numéro téléphone ji wawe laɓɓinde muɗum 657 60 53 09 même numéro e réseau ji ɗin fof sono are ba ɓeeɗiɗo ala andinde min ahadin hay e goto hatta yaɓula ha ɓe wiya innama nahnu fitna fala takfur wa qawli azza wa jalla wa laqad alimu gom ɓiɓe ande laman ishtarahu kala soɗo gom bilihuma lahu fil akhirati min khalaq. dal on no yewta en tariku salati askiɗo noon julde joni a akhi awalan tarifu andingol en koni on tariku salati askiɗo julde huwa koni on man yatruku kon accotoɓe min al muslimina immorde julɓe en accata solati l hamsi salawati l hamsi julɗe ɗen joyta hawunan mbiha ka welsindagol fi majje aw juhudallaha ma yeddugol tode na jurgol na fusiyandi. saniyan hukumuha hukumuhu ñawre makko nden hukumu tariki sala ñawre accuɗo julde naw kanko yumaru biha ko yamire julde nden wayu karraru alayhi o soñje o fillinni e hoore julde nden al amru biha yamiregol fi mayre wa yuakhar o nettinane ila an yabqa ha heddo min al waqti daruri waqtu doroyankojo li salati wonande julde fewnditinde ɗon nde ma yattasiu embere konko wawata newanademo li raka'atin hayso ko waɗgol darde wotere acca ha o dimana o gerde masalan fi fana o gerde ɗon ha nangue fokkita mutude tawa ko heddi ɗo e mutugol nangue ngen ɗo ko darde wotere na wigol ɓe ko yo nettinane balɗe so jaɓi julde awa ko on waɗotugoto ɗon fa inchallah so juuli a walla sona ɓutila ko yoware haddan waɗegol hidde li qawli taala fa in tabu wa qamu salawatu zaka fa ihwanukum hare ko ɓe siɓɓe moɗon fittini wa qawli rasul e mako nelaɗo sallah sallam umirtum yamirama an uqatila nnasa nde mi haɓata yimɓe hatta yashhadaɓe seydito an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata fa in faalu dhalika si ɓe huwi ɗum asimo min ni areɓe dandi e junggandima ɓiɓe maɓɓe ɗen amo waala illa ɓe haqqil islam sonara ko haqqi islam goo woni ko ɓe tuusi akhi tan mbi ha tum findinale no ɗo takhiri mettinalngol tariki salati accuɗo julde ila an yabga ko ha heddo min al waqti immorte waqtu ma yattasi mo wawata newade li salati rakatin fi julgol darde wotere suman in tanaat retti so tawi o salike ngal salati e julde nde uttila haddan ko yo ware hidde huwa madhabu malik ɗum ɗon madhab imam malik taakhiru nettinalngol mo noon salasata ayyamin balɗe tati madhab ahmadu rahimahullahu rahimahumullahu taala ko ɗum ɗoni madhab imam ahmadu on yarama allah yurme ɓe fof man irtadda kala murtuɗo bi sababi juhudihi saabu yeddugol makko maalum haram andi min addini immorde dina kan fi darurati e loroyanko yagal mum la tuqbal haray jaɓatake on ɗon tawba tutubu e makko en tawa hay o tuubi illa bil ifrade sona hara ko ɓirritagol bima jahata bihi ko yeddi kon e mum ziyada tan taɓiritugol ala nottuɓe e dow wowlugol ɓe shahadatayni kalima seedeji ɗi ndi wal istihfar e tuubugol ruttoni dambihi immorde bakkatu makko almourade ko fandade kalimati haddin e konngol hiddi fi qawlina e konngol ko woni e wolde kon ɗum fil murtaddi e oɗo murtuɗo wa zindiqe e o zindiqe yankejo sahid en bilejo toujours en inna yuqtalu haddan o warete hiddi koni ɗum innahu ɗum al uqubatu ko lette alshar'iyatu shar'inaɗe ko qawli on mako nelaɗo sah sallam haddu sahiri hiddi bilejo darbatum bisayf ko soppirego kaafa fa hiya ɗum ɗo bimana yuqtal ko yo ware shar'an ka shari'a legoy mbi janayati sabu wonnere makko allah te nden
yande tawde kañum arribatu ko murtugol awi zindiko ma awi sanadaku awi zandaqatu awi saharu waya ɗum ɗo kulluha fof ko fon ko kefirankaako mata kala mayɗo kafiran ko kefeɗo kama bayyanna ko no ɓanginirɗen noon fala yuras o ronatake wala yusalli alayhi o juulatake wala yadfan o surratake kadi fi maqabiril muslimin ka berɗe cuɗo ɓen almaddatu saminatu wa akhiran windande jeetata ɓeɗe sakkitorde nden e nder faslum on so on fi ta'zir ko fi ko wiyete yo ñaaɗane holɗum woni ɗum awalan ta'rifu andigol en at-ta'zir ko wiyete ñaaɗugol ay at-ta'dibu ko ni'irgol bi darbi piggol aw shatmi ma yennugol haranahu yennugol wi'a ɗi awil muqabati ma taƴagol mo kala kupa relation e makko awi nafi ko ɗum ma ɗum riwugol mo itta mo ɗon inna haɓan yantuɗo tan mi yiima to min puyinte min sokkete min ware wolana mo sifa ɗin ɗo raɗo mo fes a ñamata ɗo a natta ɗo a sokkotako ɗo taniyan hukumu hu ñawre mum nden at-ta'ziz ñaaɗugol duwaɗo ñaaɗanede wajibu ko waɗɗi ɗon fi kulli ma setene kala gejji lam yada ashari ɗi tawata sharia on waɗanali laha ɗin ɗon haddum hit on faami wala kaffarata tawa kaffara ala e majji wa dalika ɗum kassariqati wono wujjuɗo allati kanguy ka lam tabluko tawata hewtali nisabal qati embere ko hana jungo hana taƴirede ɗum woni nayaɓal e dinar aw ka lamsil ajnabiyati ma ɗum wono memugol debbo janano aw ɓublata nun nagol mo kono hara ɓe waɗali hina aw ka sabbil muslima no yennugol julɗo ɓe gayri lafsil qadfi ko alda e konngol tukkugol aw darbatin ma piigol mo ɓe gayri jurlin ko alda e barmingol mo aw kasir idwin ma helugol tun teral tunni e makko masalan misal salisan ahkamuhu ñawre mum ne ahkamu ta'ziri ñawre e ñaaɗugol hiya ɗum awalan in kana si laatike darban ko piggal an la tajawaza ko nde feƴƴata achara darabatin e tappanɗe sappo bi sawti sawru tappiranɗe sawru sappo nde qawli rasul sa sallam la yuladu piyatake ahaɗum goɗɗo fawɗo acharata aswatin ɓuri sawru sappo illa fi haddin sowna hidde min hududillahi ta'ala saniyan an yajtahida ko nde tinnoto a sultanu laamu ngu e fi ta'ziri e ñaaɗugol ngol wa yada ɓe waɗana le kulli haalin kala alhaali ma yunasibu ha ko hawrodirta e mum kon ka duwa piyede ka duwa yennede e da kana silati achatmu ko hoyre nden kafen wawa yonde fi radi il mukhalifi e wawugol ruttugol yiltita o ɗo lundiɗo aw ta'dibihi mani irgol mo uktufiya ara yondinore yonitore bi chatmihi yennugol mo ngon e da kana silati habsu yawmin wa laylatin ko nangugol mo sokka e nder 24 heures kafen wawata yonude uktufiya bihi yonitoye ɗum anil hubusi ga e sokugol mo aksara anil habusi aktar e gay ko ɗum woni sokugol mo ngol ko ɓuri ɗuɗude kon wa ida kana silatika algaramatu ko koɗingol mo albasitatu weƴƴitande yaagal tarda o wawata mo ruttude uktufiya biha o yonire ɗum anil garamati ga e hoɗin koɗingol mo alfadihati wirtay ɗum wa kada ko wono ni ƴettumande tawnal maqsudu faandu ndenen bimana leygo objectif on min ta'ziri immorde ñaaɗugol ngol at-tarbiyatu ko fii dow ne'ugol mo watta adibu e ɗeltugol mo latta adibu na fi lettugol mo tun wal intiqamu e lettugol mo faqad addaba rasulullah sallam gom ine laaɗo allah on neɗi aba darri ɓe qawli sabu makko innaka an imor'un ko a neɗɗo bika jahiliyatun majjere seeɗa hino e ma ayi ɗum ɗon ɓe ñaaɗiranmo konngoɗi wa qala ɓe maki ɓuuɗum wiye liman baa kala yeeyuɗo kala sooduɗo kala yeeyuɗo washtara o soodi fil masjidi ka juulirde wiye la arba hallahu tijarata ko wata allah waɗu barke njulankako andi ɗo o ne'iranama ñaaɗugol waliman nasada e kala yeynoto ɗo kadi dalla tan ko majji fil masjidi ka juulirde toujours inne la raddallahu alayka wata allah jurniti bainal masajid saabu andu juuliɗen lamtubina li hada ma fi ɗum ɗo ɗe mahira faamike kama amara wono ɓe yamiri kadi bi muqata'ati taƴagol as-salasati tato alladina ɓen takhallafu tultuɓe ani jihadi ni bila udurin ko alda e mbanto wakta fa ɓe yonitore min maɓɓe ɓe dalika ɗum noon sabari ɗum ɗon wawa yonde wa amara ɓe yamiri almukhlisina ɓeɗo yanuɓe an yabudu nde ɓe rewata an yabudu nde ɓe woɗɗitoto anil madinati e gawi saare nde wa habasa
e jogitagol wa habasa rajulan e jogitagol gorko goo fi tuhumatin fi tuume ko tuuma nelaaɗo nangimo jogitimo yawman wa laylatan ko ɗum woni e 24 heures wa da'afa al gharama e multipliegol ñamande nden ala man ittahada e dow on ƴettuɗo dimɗe ɗen halinatan ko fi jam fo ƴettiri min tamri immorde tamaroje alladi ɗen lam yazal tawɗe iwali taw fi nahli ka tamarohi ma mangoji ɗe tettaka ɗen kam mangoji taw ila gayri dalika ha koyna ɗum min anwa'i ta'sir immorde e noniji ñaaɗugol asabiti taɓutu ɗum an ho ibrahima kanko nelaɗo sallah sallam walladi e nden hunde andanɗa hoorema kana laatinde almaɗusudu fandunde ɓe min muɗum tawata ta'dibul muslim ko fi ni'ugol oɗo julɗo donkinamo wa tarbiyatu ini ugol mo ha o wawa accude ɗum noon yo allah newu en o ne'ana en ɓeygureji meɗen ɗin yo allah heedindin en yo allah ɓoɗɗintin en yo allah añin en yo allah ronkin en waɗugol denda nangal ɗi sabimbinayi ɗi heddiɗo e sabimbinayi ɗi ñaaɗore ɗo ya ilahal awalin wal akhirin ɓeygureji meɗen ɗin amin wallahu a'la wa a'la